Mhlana sezansi ngiyababingelela abenyathi kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amampondo ayesaba ukuyehlela ukhebe ngimbone ukwehla kweyikaMancengeza kwathi kweyikabhungashe wanyamalala utekula abafazi bakaNomgabhi betekula behleze emlovini bethi uShaka kayibusa kayikubankosi kuhlabahlungu bazoshumayezana abaseyitheni nabasemakhaya inkomo ekhala emthonjaneni izo zonke ziyizwile ukulila igwija likaMdlaka ligwegwe lijiyeze abasini bengoma isilo sakithi kwadukuza leso isilo uShaka ngethemba basaphila phezulu eliphezulu saphila thina kwasokhumalo esithombeni nabeqhawe umfo kaMbhense inyathi siyayazi ke sonke inyathi ingesinye seyilwane ezinkulu endleni nabesilo ikhona kuhla lweBig 5 nabeqhawe kunezisho ke nabesilo eziningana impela ezakhe kangaye umfo kaMbhense ezithinta yena eziphathelene naye umfo kaMbhense nabeqhawe ngizothinta nokho esisodwa namhlanje esithi ukubophela umuntu amanqina enyathi nina besilo uma ngabe kuthiwa umuntu uboshelwe amanqina enyathi usuke ekhandelwe icala ebhicwe ngobende inyama engayidlanga nina besilo ethweswe icala angalenzanga kangangokuthi ugcina eseyithola esesentilongweni esesemaketwangeni eseboshiwe ngento angayenzanga kuleso simo ke kuye kuthiwe loyo muntu uboshelwe amanqina enyathi uyena mfo kaMbhense ke lona iyona nyathi ke lena nabesilo baphile abezulu eliphezulu baphile abakambombosho omnyama umgabadeli wagabadela inkundla kwaBulawayo umashikizela shimpi yakhe umvemvane lukaPhunga noMageba kumvemvane lumabala ibhadu ngibe ngiyalithinta luyahwaqabala lunjengophunga wasebulaweni lunjengovuma kubangoma isilo sakithi emgungundlovu leso isilo udingane baphile abezulu eliphezulu.